ala laawol ɗiɗaɓol tawdede e nde jonde nde jooɗiɗen ɗo jonde waɗande barki ko ɗe jonde ɗo nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki woso rewri e beeli jeeyaɗi e beeli aljanna wo haray ko yaru ha ɗon ɗi ton ɓe landa ko honɗi woni ɗin ɓenni ko majalisu zicre ko jondeji haray ka fi allah wona e wowlede komo allah yiɗi yarli tun allah tawnata e nder ɗum ɗo communauté guiné en ɗo hino ɓuuri ɗo 15 000 personnes e nder leydi ndin ɗo enen ɗo kadi na enen tun woni tawata jogaki haajuji mo ɓeɗo ko haaju mum acciti seeniga suudu allah ɗo fiyo andu ma andita naftore e diina allah kan hara en seenike ɗo fi teddingol diina allah kan teddina kadi ɓe hoɓɓe men wonɓe ka sengo ñaamo an ɗo hiɓe maake ɓe anduɗen alhaji mouhammadou sanusi ba hafizahullahu wa ra'ahu wa ayyadahu wa thabbatahu wa anahu ala ma yuhibbuhu llahu wa yarda en toro allah subahana taala yo allah on tabintinɓe walla ɓe hoore ko ɓe woni e muɗum kon holla ɓe laawol peewal ngal o tabintina ɓe muɗum golle ɗen kadi allah waɗa barki e majje haray buy haray hino andi ɓe ka réseau sociaux ji e darsuji ɗi ɓe watta ɗin ka réseau ji meɗen toon ka radio ji toon haray buy haray ko hande adi yiwgol ɓe hara ko yitere haray ɓeɗo sen daari ka darne on taway ko shab se ɗi ko suka haray noon ɗon andi annabi ibrahima nde allah mantunomo ko mantirnomo ko fatan haray ko sagata nelaɗo sallallah alih w sallam kadi ko mantorno ɓe inni omi soñjino makka ha hakkude amin e mawɓe ɓe ko sukaɓe wonno ko tambitilan haray hiɗon andi kadi moussab bun umayr radiallahu anhu ko télé wanoa duuɓi 14 riwayaji gomini 16 o woni premier ambassadeur en l'islam nelaɗo imminimo mission ɓurɗo e sattude iwgol makka yaha madina yettinoygol toon ko adi nelaɗo hewtude o yehi tolle o ɗiggini ha gayni ɗiggude few si nelaɗo sallallah alih w sallam hewti seede muɗum ko ɓe jaɓɓurana ko tala albadru alayna o andi hari ɓawa toon hari moƴƴi oɗo ko suga joginoɗo maximum riwayaji ɗin fof ala ka feƴƴini hari ko 16 ans ngo jogi yo noon andi fewno enen 16 ans pay kum fewno ɗo joni ko landagol baba mi ñaamay ko ɗum ko landoto fewno no serti honno oɗa hari o gayni haaju si hayru halqillah ɓurɗo moƴƴude tagi fon fof immini wanowa kumpay kun ɗon hari ko ɓayɓe andi pelleti o ɓendi ka aqida o ɓendi ka nder dina l'islam yo allah waɗu sagataɓe meɗen ɓen e sukaɓe meɗen ɓen sifa ɓeɗo o haray ɓe wontiri ɓe ka sengo men ñaamo ɗo kadi ko sifa o suka ɗo woni ko joɗoɗuɗen ɗo hande ko fi hon ɗum noon hiɗen andi fewn ɗo koye nder gouvernement de transition woni ko wonɗen karamo koɓe hino ɗuuɗi ka meɗen jannguɓe hino ɗuuɗi ka meɗen allah subahana taala no bagori ɗum ɗo leydi ndin karamo koɓe no woodi ka meɗen yo allah ɓeydan en ɓe tabintina ɓe haray fewndo ɓeɗo ni ko ɓeɗo allah jarribori komi wiranta ɗum si allah jonnima responsabilité leydi yimɓe haray ko jarrabuya wonande anduɗo pelleti landitoyte fi mas'uliya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati haray ɗum ko jarrabuya molnaɓe ɗen toranoɓe noon allah yo allah won tabintimɓe o fewnaɓe kadi hoore ko moƴƴani leydi ndin e ɓiɓɓe leydi ndin e dina kan e julɓe ɓen fewnɗo haray ko ɓeɗo woni conseiller spécial hakkude kala ko yowdiri diina l'islam on kañumma e CNT on ko wiyeten conseil national de transition kala ko yowdiri fi diina kon fewnɗo ko ɓeɗo woni ko allah subahana taala on halfini ngal gollal ɗon ngal dongal ɗon haray fi puusugol ɓiɓɓe leydi ndin e leydi ndin ko honno wawata yarirde yeeso haray ko wona e windede ko honɗum hana windede nder toon ko diina kan wi'i ko diina kan haaɗi haray ko ɓeɗo wona e landede fi muɗum hiɗen andi noon ɗe marton karama koɓe boyi kono si allah moɓidiri ɗum ɗo fof o suuti ɗum ɗo fof o halfiniɓe ko wodani en ko toranagol ɓe allah subahana taala on yo allah on tabintinɓe hoore ko yiɗi o yarli haray ko angal juutingol haray ko ɓeɗo woni waɗande e yewtere nden haray ko jogotono yewtere nden kay ɗo honno jonde meɗen nden ɗo haray hinamin haray ko oustage ba ko ɓayɓe leydi seeɗa tan o yeehi moƴƴi haray mi ƴetti ɗo haray inchallah miɗo jogita ɗo ha kam hewti o haray oustage haray communauté guinéen julɓe ɓe fof e nder belgique wi on ko saɗi moɗon ko tooli haray on senike on iwi ka moɗon on senike ka moɗon ko musidɓe moɗon tun kay woni ɗo kadi tentini kadi baba en tun maaki mawɓe ɓen duhiɓe ɓen suddiɓen fayɓe ɓen taaliba ɓen ceernoɓen fof mi wi on ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum inchallah ka juulirde meɗen ɗo masjide bilal radiallahu taala anhu e nder belgique précisement bruxelles ɗo précisement skarbeka commune ɗo haray meɗen jonnita on konngol haray ko ɓe yewtata en ɗo ko ɓuuri e raɓɓiɗude inchallahu ko yewtere tawata en fof hiɗen hato jini e mayre ko honɗum woni noon ko husnu zannu billah
ko moƴƴingol jikke ɗen jikkugol Allah hara ko jikke moƴƴe hara ko baynal khawfi war raja hara hiɗa huliyo hiɗa jortiyo a waɗi bakka to hiɗa andi Allah nangitirte ɗum ɗon kono a waɗiɗa kadi moƴƴum hiɗa tañƴini pellet ko ghafuru rahimum kono noon ko sari'ul iqabi ko ghafuru rahim mo yaawi lette o lettay ko azizun zuntiqam hakkunde ɗin ɗon ye moƴƴi jikke meɗen ɗen hakkunde meɗen e subhanahu wa ta'ala en toro Allah yo Allah hawrni ɓe ko yiɗi o yarli hara eɗen jonta ɓe kongal ɗe wina falyatafaddal mashkuran ma'jura. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. amma ba'du, fassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko adi kon fof ko yettugol allahu subhanahu wa ta'ala, jon moƴƴereji, jon nemaji, jon dokkal. hiɗen seedo qirro wondema ko kanko tun handi e dewal, hanaka rewede tana makko. wono noon hiɗen seedo wondema muhammadu o ko nulaɗo makko, ko jiyaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam. allahu subhanahu wa ta'ala nde hoddirno yurmingol tagefu ngun fuu ko wona ittintingol hay e hunde ko taga kon, ko on tuma o neli wiyeteɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. allah dalika qur'an wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. imam ibnu kathir rahimahullah o maki kanko wo ka firgoloɗo aya wo hay sa wi'ali a firi raymono ariri noon tigi wo yaltin tum ma'na makko ɗo ya wi'u min nelali masi wona yurmede wonande tage fu ngun, kanko o wi ko waɗa ithbat komin nelirma ko yurmede wonande tage fu ngun. nokkugo daali wama arsalnaka illa kaffatan linnasi bashiran wa nadhira walakinna akthara annasi la ya'lamun. o daali ɗon komin nelirma ko e dendagal e ko taga kon fuu e yimɓe ɓen fuu ko wuuri kon fuu. ɗum ɗo ko hunde hertinde wonande nulal makko ngal kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. annabaɓe e nulaɓe additinoɓe mo ɓen fuu ko yimɓe maɓɓe ɓen ɓe nelaɗo. kanko no nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, kala neɗɗo wuuruɗo giba nulal makko ngal ari ha darngal dari, onon ɗo fof moɗon no waɗɗi on gonɗingol jebbilanagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗaɗi so tawi isa alayhi salam enen julɓe ɓen hiɗen andi o aroyay, o mayali, allahu subhanahu wa ta'ala naɓimo dow ga. ko honno yariri ko ɗum woni konngudi no ara hakkunde karmokoɓe, kono ko fottana kon ko pellet wondema o mayali, o aroyay kadi. ko yiyeten no fempa, woɓɓe no wiya ko kanko, ɓurana wiyen wona kanko fiw. allah daali wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum. ɓe warali mo few sakkona ɓe fempa mo wona ɗon. o nandintinana ɓe e goɗɗo go'o ko on henda waɗa konko waɗa ɗon. allah daali bal rafa'ahu llahu ilay, allahu subhanahu wa ta'ala naɓimo ka makko, o aroyay. karmo koɓɓen ɓe maaki ko ɗum waɗi si isa aroyi fi gongingol ko wiɗen ɗo wondema kala wuuruɗo giba ñande nelaɗo nela ha dargal dari ko ma wona ley koyɗe maɓɓe, karmo koɓɓe maaki si isa artoyi ko wontoyowo sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, par ce que o wata dartade nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ma wona annabaɓe ɗiɗo. ko ɗum waɗi ɗon ko konti sahaba o neta. o wata kadi ittede degré sahaba, ko waɗi noon koye degré annabi woni ko woni e iwde. tawa ɗon ko hikkata ɗon kon ko sahaba ɓen tawa ko ɗon o wonata. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam mummunteji ɗin, himɓe ɓen, jinnaji ɗin fof mo nula e muɗum. tabiti selli dalilaji muɗum no woodi laaɓuɗi puy, wondema ɗum ɗo fof mo nula e muɗum. jinnaji ɗin tabiti e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, kamɓe sahabajo maɓɓe hiɓe yaade ñande go e laawol. ɓe yehi ha niɗɗi nelaɗo wi sahabajo on habbolan ɗo
wota feƴƴuɗo nani tawi kerono ɗon ɓe wi wota feƴƴuɗo nani habbolan ɗo nelaɗon yahi naati wako wayi e ɓurure o woni toon o neeɓi sahabajo maapi ɗenƴi nelaɗo woni to yaltugol makko fayda tawi ko feerugol fajiri on tuma sahabajo yi nelaɗo tawi o anino maapike o jindi fiyugol nelaɗo maaki har miɗo yahi ka siɓɓe mo jinnaji ɗin waajagol ɓe holli jaka yo mo nula e jinna kulle ɗen mummuntaji ɗin nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñandogo ɓe jooɗi ka juulirde maɓɓe madinatul munawwara geloba ari naati ka nder juulirde ari fewni ha fewndo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam geloba man woni e wullugol gonɗino yalta on tuma nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki onon sahabaɓe wonɓe ɗo ko hombo jeeba geloba ɓe wi ko kaari tawi wala ɗon nelaɗo maaki noddemo ɓe noddimo ari nelaɗo ɓe maaki yeeyam mba geloba mi accita mba fi Allah hara hay goto jeyamba hande kadi sahabaɓe ɓen nde tawno ko yimɓe moƴƴunoɓe fewunoɓe tawi mo humpa ko on ɗoni gundo on ko honɗum waɗi nelaɗo no faala sottude geloba ma on tuma sahabaji nelaɗo mi faala e andinan ko fi honɗum falɗa sottude mbaɗo geloba nelaɗo maki geloba ma mbari mba wullitike e am mba wiilam mba nawi ko rondata mba ko mba townata on tuma sahabajo wi nelaɗo mi okkima mba geloba nelaɗo acciti geloba nawi geloba ma yahu wonana hoore maɗa ko nelaɗo e geloba woni yewtude yahu wonana hoore maɗa réponse geloba man mba joɗiti kadi mba wulli e nder ko mba wullata kon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaaɓi amina laabi tati geloba mba yalti yahi sahabaɓe ɓen sabu hiɗugol ɓeydagol maɓɓe ka diina e sabu jokkugol maɓɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on tuma ɓe wi nulaɗo mi yiiɗa ammina laabi tati nelaɗo maki geloba man du'anilan mba wiila yo Allah yoɓan ko ɓuuri moƴƴude e joddi ko ɗum woni amina arano momi jaabi on o yini ɗimmo mba du'anilan wota Allah waɗu hawre hakkude ɓe sahabaɓe an ɗo o yini tammu ɗum mba du'anilan yo Allah ɗuɗɗi mofte an ɗen ka aljanna ɗum ɗo ko dalilaji ni hollugol kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin tallama ka tariha so yiltiti kon jangi tariha fewndo qur'ana jippi ko au 7e siècle so daari caractéristique aduna on tuma woni Europe e kala ko wodano on tawi ko wiyete kon développement technique science fus hay hunde wodaka hari ala ko ɓay qur'ana ari nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nulama on tuma ɗe gande ɗo fof uditi ko ɗum waɗi si tawi o wi wama arsalnaka illa kafatan linnasi ko dendagal yimɓe ɓen kadi ɗo wona en catégorise wona julɓe ɓen tun ko dendagal yimɓe ɓen ɓe fof maɓɓe ko waɗi nema e moƴƴereji ko yalti kum fof ka science fof no nafitorde julɓe mum heferaɓe mum fof no heɓude nafoore mum ni ko ɗum waɗi si qur'ana wi koye dendagal yimɓe ɗum moƴƴere nden ari en torki allahu subhanahu wa taala no woodi nokku ko fodi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yawma alqiyama ko herti fi makko en torki allah allah okkumo on nokku o wattidayge makko amina ya rabbal alamin hiɗe watta ɗum duwanagol sahabaɓe makko tedduɓe ɓe darinoɓe darti wakkili yeeyi wonkiji muɗum naafi jawle muɗum kala ko marno tawi ko habbino heɓugol ko aljanna allahu subhanahu wa taala ɓe ƴetti ɓe hooli ɓe gonɗini ɓe gongini ɓe heɓi yaqinu pellet si min waɗi koko wiya ɗo min heɓay koko foda ɗo allah daali inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna allah daali o sooditi jungo gonɗinɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen e wonkiji maɓɓe ɗin ko honɗum noon o jonnitata ɓe ɓen andi ko wiyete commerce soodugol yeeyita min simi addi buuɗi ko goɗɗum mi habbi ya jonna contrepartie on ko honɗum commerce allah on contrepartie on ko aljanna ƴetton jawle mon ɗen wonkiji mon ɗin waɗon jihadi fi sabilillah lutton e muɗum mi okki on ko wiyete kon aljanna
faandunde gurdan julɗo on dendangal ko wonɗe wadde immorde e dewal dendangal ko wonɗe wulude tawa en susata ɓattade wonde ko hay so tawi wonkiji ɗin no faala faandunde mum nden fof résultat final ko fi sen mayi en heɓo aljanna kon ɗo ni conclusion ko ɗum waɗi si tawi julɗo kanko wata wadde ko woni wo susata par ce que kambaji no woodi sa waɗi hunde kaari sabu ɗum ɗo a natoyta aljanna goy sa waɗi hunde kaari ko ɗiɗo wonata sabu natoya aljanna koye ɗum ɗo wonɗe yiilade koye ɗum ɗo wonɗe gurnan nanɗa fo majjam fi jortagol hawregol yurmede allahu subhanahu wa taala ɓeɗo noon kamɓe ɓe yeeyino wonkiji maɓɓe ɗin e jawle maɓɓe ɗen e kala ko ɓe marno fi heɓugol ko wiyete aljanna ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wondi e ɓe ha ɓe heɓi degré ke allahu subhanahu wa taala irraniɓe wonde maɓe feewiɓe moƴƴi seede ɓe feewiɓe moƴƴi seede arano on ko wondema ka aduna ɗo giba ɗo ko ayyo muhammadou ɓe sahabaɓe ma ɗo giba ɗo hay ɓe bonni ko ya muñño wonda e maɓɓe accanaɓe ɓe hewti niveau mo tawata hay ɓe bonni ko ɓe accane wona yo ɓe raɗe wona yo ɓe aybini wona yo ɓe woɗɗintine ko ɗum si allah daali wasbir nafsaka maa alladina yad'una rabbahum bilghadati wal ashi yuriduna wajha ko sahabaɓe ɓe wiya o wi muñño wonda e ɓeeɗo jantotoɓe inde jomima bimbe kiki fof ko tabiti wondu e maɓɓe muññoɗa wonda e maɓɓe allah daali wala taadu aynaka anhum wota guite maɗe yawtuɓe sahabaɓe ɗo wota guite maɗen yi'u woɓɓe goo ɓuri ɓeeɗo wondu e maɓɓe ha waywa si tawi kamba aray si tawi a jaɓali awa muhammadou a yi ɓurɓe ɓeeɗo a pottini ɓeeɗo a woɗɗintini ɓeeɗo turidu zinata al hayati dunia automatiquement a yalta e lawol ngol faaleɗa joni aduna ko ɗum waɗi ko ma wonda e maɓɓe ɗum ɗo tawi ko qirritande ndi allahu subhanahu wa taala qirritani ɓeɗo sahabaɓe ɗimmum ɗum e ko ɓuri mawnude kon fof o wi'i والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أوي بيدو صحابة iwnoɓe makka muhajiruna e tawanoɓe madina ansariyankoɓe ɓen e natutuɓe dina ɓawo ɗum karmakoɓe no holliri noon ɓe uditi dammugal ngal e kala fewɓe ñam ɓawo ɗum few o wi ɓeɗo radiyallahu anhum o welama ɓe ngol konngol noon cheikhul islam ibnu taymia rahimahullahu taala o maaki man akhbarahu llahu annahu qad radiya anhu lam yaskhut alayhi abada o wi kala mo allah wi radiyallahu anhu ko kache ko ya faamu wondema oɗo heeɓi garanti aljanna lanni sahaba en noon heeɓi ɗum kamɓe ɓe heɓuno ngol konngol allah wiɓe radiyallahu anhum o welama ɓe o jaɓaniɓe koɓe golli kon o jaɓi o weltori en torki allahu subhanahu wa ta'ala yo allah waɗu en e julɓe haaloɓe ɓe ko moƴƴi du'antoɓe ɓe yiitanayɓe ɓe yanguiji maɓɓe wakkilareji maɓɓe koɓe waɗani dina l'islam yo allah dandu en jeeyde julɓe aybinoɓe ɓe yiyanoɓe ɓe ella musidɓe julɓe tedduɓe haray en yetti allahu subhanahu wa taala tumbinirɗen o nokku juulirde jeyande e juulirdaji makko kanko allahu subhanahu wa taala si yimɓe moɓodiri e juulirde tawi ko moɓidirɓe ko fi ɓeydagole kaaɗo diina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki majtama qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitab allah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaika wa dhakarahum allahu fi man indah si yimɓe moɓodiri e suudu ndeyanu e cuuɗi allah tawi ko ɓe moɓodiri ko fi janngugol deftere allah nde e ɓeydodirgol e mayre e diina kam fof o wi ɓeeɗo haray ɓe mari garantiji walaniɗi ɓe deeƴere jippoto e maɓɓe kaɓe woni ɗon ɓe wona yimɓe deeƴuɓe ɓe ɓernde mum waali ɓe wula en ɗen ƴaaki en wula en hersira
yo goɗɗo humpito wondema o saayi ka fewndi ɗo ɗen jooɗi e juulirde ɗen ɓeydodirde diina Allah ɗum ɗenƴina en hersira ɗum kadi malaikaɓe allahu subhanahu wa taala imminay ko asira kadi sécurité wonɓe ɗo ɓen fof ɓen noon kadi ɓe ara ɗo ɓe jooɗo ɓe asira sécurité o e kadi ɗon andi dente jantotoɗe inde allahu subhanahu wa taala dow ton malaikaɓe jantotoɓe inde allah allahu subhanahu wa taala bungiray dente jantotoɗe inde allah ko hoore leydi o holla malaika daare jiyaɓe an hino jantola nokku kaari ɗum ɗo ko ɓural ko dokkal wonande neɗɗo julɗo si allahu subhanahu wa taala arsikima ɗum ɗo amma toɓɓere ko falɗen ɓeydodirde e muɗum e o waɓutu raɓɓiɗuɗo ɗo ko barkiɗi inchallah ko moƴƴingol jikke mum ɗen sengo allahu subhanahu wa taala wiyen ɗum husnu dhanni billah moƴƴingol jikke mum ɗen sengo allahu subhanahu wa taala allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko tagi ko taga kon fuu ko kanko ɓuri andude kadi ko tagi kon tagugol makko tagi fu ngun ha gasa senda tawa hiite no woodi aljanna no woodi wallina ɗate laawi wonay ɗi sabu ha moƴƴere nden heɓo ɗum kadi ko kanko allahu subhanahu wa taala waɗi ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe ari ɓe tindinen ɓe holli en allah dalika qur'an wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun allah daali e hino laawol ɗam fuccingol ngol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka firtangol sahabaɓe ɓe ngoɗo aya ɓe ƴetti lekkun ɓe ciifi ɓeynoygol laawol ɗo ngol ɗo woni laawol tigi tigi wongol ngol ɗo naɓata ha ka moƴƴere ɓe ƴetti ɓe waɗi laawo e fanɗu koye ɓeni ko koye ɗo woni subuluwoy koye ɗo ko naɓata ko faade halkare ko faade hiite jahannam nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe noddi en faade ngol ɗon siratal mustaqima ngol ɗon tun ko ngol ɗon noon kadi wiyete dinan qiyama millata ibrahima hanifa wama kana min almushrikin oɗo siratal mustaqim ko ɗo ni dina ɗaɓɓaka kan dina laaɓuka kan ko allahu subhanahu wa taala yarli kon ko o wela kon ko o jaɓanta kon jiyaɗo makkon si rewirimo neɗɗo o yo o fellitu wondema allahu subhanahu wa taala ko moƴƴo ko yurmeteɗo ko jon dokkal ko yaafotoɗo o ƴetta ɗiɗo waɗa ɗi aala fi ɓattorgol allahu subhanahu wa taala kala ko o nangi e gurdam makko kala ko woni e wadde kanko neɗɗo julɗo on tawa ko ɗiɗo o ƴetti o jogii ko wondema allahu subhanahu wa taala o wallaylan allahu subhanahu wa taala o newinanaylan allahu subhanahu wa taala o dikkinaylan allahu subhanahu wa taala o arsikaylan allahu subhanahu wa taala o dandaylan ga e o bone ɗo o ƴetta ɗiɗo waɗa ɗi aala makko o jogo ɗiɗo ko ɗi julɗo jindidata e muɗum ɗiɗo amma fiɓugol ngol wondema kala ko nangi marsata kala ka jokki yaltoyta kala ko faala heɓatta kala ko yeli laatotako ɗiɗo jeyaka e findeji neɗɗo julɗon duwa jogade ɗiɗo en wallinay ɗi arten dare nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko honno kanko o wuruno sengo ɗe toɓɓe ɗe wiɗen ɗo sen ƴetti fewdo o nula tahimo makka ɓay o heeɓi duuɓi 50 si nulal ngal are makko ado duuɓi 50 o wonuno makka tawi ko suka hoolaɗo hiɗaɗo piirteɗo misal fi kala on tuma hari wona o annabajo ko heɓuno duuɓi 33 suudu kaaba nun ndu hiɗɗuno on tuma ndu mahita moƴƴa ari noon hewti ƴettugol hajarul aswad hayre nde waɗande e place mayre ɓe lurri hakkunde maɓɓe gori wonnoɗi ɗon ɗin fof on tuma ɓe lurri ko hombo waɗata mo ɓe wiya ko kañum waɗata on tuma ɓe haldi joni ko watten joɗoɗen ɗo
kala neɗɗo attiɗo naatude ka juulirde ɗo o ari o tawi en ɗo yondinorenmo fi yo ñawan en kondu waɗeten woni seeɗa tun nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam naati tawi on tuma na o annabajo duuɓi 33 o marno on tuma o hewti o wi ɓe hollimo oyni ko watten o wi ko gori jeli won ɗo ɓeni 12 o addi suddare o addi mokoba kala e gorol kala mokoba o wi jogo ɗo ɓe 12 noon mo ɓe jogui suddare nden o ƴetti hayre nden o waɗi ɓe yeeɓe joɗɗinayi fo heeɓi teddugal ngal tawi ɓe weltori ɗum ɓe hiɗi ɗum ɓe jammimo Muhammadul Amin son ƴetti ɓaawo fewndo marno duuɓi 25 nene Khadija radiallahu taala anha wa ardaha koko ɓe nani konno wi'e wondema no ɗo suka wiyeteɗo Muhammadul Amin Muhammadu holniɗo hoolaɗo on tuma o tefi fi o suka o ƴetti makiti makko o jonni o suka o immindini mo e paykun wano ari noon ka sira woɓɓe wi ko ɓiɗɗo makko kanko nene Khadija woɓɓe go wi ko gollo makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe seeni Sham ɓe yehi ɓe yeeyoyi ɓe artidi e tono molanaɗo woni sabu nene Khadija hiɗimo kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sabu nunɗal makko ngal peewal makko ngal ha ɓe yeli ɓe jorti yo taw oɗo wona e modi maɓɓe no andirde noon ka tariha nelaɗo sa sallam jombi nene Khadija e nden hitande ɗon kadi tigi fenɗo mari duuɓi 25 amma ɓay wahyon ari e makko ka duuɓi 40 nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam heɓi noon hande kali kala probléme wawɗo existude kala tana wawɗo wodude hande kadi on tana ari e makko ɓe yenni ɓe aybini ɓe raɗi ɓe jasini tawi no Makka ko ɗon o jibina ko ɗo woni ka nene ko ɗo woni ka baba taske tuma goɗɗo raɗa ka nene e ka baba ka makko tigi ka on tigi heɓa ɗon ha o heɓi duuɓi 40 raɗeɗa tawi no satti kono tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no marno ko wiyete kon husnu dhanni billah tawi kamɓe sikke maɓɓe ɗen jorto maɓɓe on sengo Allah tawi no tiiɗi tawi no tabiti nelaɗo raɗa ɓe yaltinira none kanuɗo ɗen andi ha no ɓe hewtiro e Taif Allahu subhanahu wa taala immini malaikajo ko wiyata Muhammadu awa teddungal ma ko waɗaɗa ɗo si tawi a wi joni a jonni accord ma on mi imminayi ko arata munca ɓe lanna ɓe nde wotere ɓe fof maɓɓe ɓe maya tawi satti e Allahu subhanahu wa ta'ala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki inni la arju an yukhrija Allahu min aslabihim ma ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a husnu dhanni tam nelaɗo ɓe maki min miɗo jorti ñande go'o nde Allah yaltinoyta e keeci ɓe hay sina ɓe mi reni ɗo tigi kono yaltoya e keeci maɓɓe ɓiɓɓe ma tanira rewoyaɓe Allah nden ñande hara ɓe shirkanta Allah hay hunde Abu Jahal o jaɓano kono yaltonoye keeci makko Ikrimatu ibnu Abi Jahal nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ko ni ɓe yaltiri Makka ɓe seni Madinatul Munawwara ƴetten misal e événement ji tati waɗuɗi e saayi goto pet e hoore nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam daren ko honno gérirno ɗiɗo ko honno kanko etino on tuma ghazwatu Uhud e gandi ghazwatu Uhud ko conséquence ji fayda ghazwatu Badr ghazwatu Uhud nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nde tawno Allah hoddiri tawi kadi mo faala en jannude ko ɗo waɗi karmokoɓe sira ɓen ɓe yaltini darsu molanaɗo e ghazwatu Uhud nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ƴetti sahabaɓe 50 o wiɓe ɓe wonu e nokku wiyeteɗo Jabal Rumat yoɓe wonu ɗon e nder hare nden kamɓe hara ɓe iwali ɗon ha nelaɗo ɓe insisti ɓe maki nusirna aw huzimna la tanzilu ɓe maki hay si on tanƴinike min gañike onon ɓeɓe mi acciɗo woton cippo ɓe fuɗɗi hare nden sahabaɓe yi julɓe ɓe no gañade on tuma ɓe inni hey ko nelaɗo wiri tan cippo ko fi wota foole ɓay noon gañama cippo ɗen ɓe cippi woni sabu heferaɓe ɓen ari
wari ɓe wari nden ñande sahimbini capanɗe jeɗɗo e sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. hiɗen andi on nokku no wooda ka wiyeteɗon Uhud, ɓen ɗon sahimbinaɓe hino ɗon e capanɗe jeɗɗo. Allahu subhanahu wa taala no wawuno hara nden ñande julɓe ɓen waɗaka fuy hara ɓe piyaka. karma ko ɓen ɓe wi kono ɗum no luggi. si tawi sahaba ɓen nden ñande nelaɗo wi wata ɓe iwɗon, ɓe iwi ɗon, ɗum heɓali conséquence. haray foti tekka dina si nelaɗon ɗoftama e so lundama. haray foti tawi ko ma conséquence heɓo si nelaɗon lundama. ko ɗum waɗi ka sakkitoɗum kon ɓe gañino ko julɓe ɓen. kono hari ko mataw ɗum ɗon heɓa ɓe, ɗum ɗon mema ɓe fiyo ɓe wawa fellitugol wondema hino waɗɗi ɗoftagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. ko ɗum si Allah dalanen ka Qur'an, falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Allahu subhanahu wa taala daali ko yo reno kala neɗɗo fandotoɗo yeddugol nelaɗon ma lundagol mo, si wona ɗum memay mo ɗo sattede ka aduna ɗo, tawa kadi yawmal qiyama hiite memoyaymo. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ka ghazwatu Uhud, sahabaɓe makko capanɗe jeɗɗo sahimbina. mo jooɗi madinatul munawwara, mo yi'ude koye alyatimawoy ɗon, koye baabe mum sahimbina to. mo jooɗi mo yi'ude ɓe sonnaɓe heeniɓe ɓe moodi mum sahimbina ton capanɗe jeɗɗo. no satti e makko, kono tawi kanko mo marno ko wiyete kon husnu dhanni tam. tawi kanko sikke makko ɗen sengo Allahu subhanahu wa taala jorto makko no timmi. himo ka juulirde makko madinatul munawwara mo jannude sahabaɓe ɓe wondude o suno ɗo fof. woɓɓe goo iwri e leydi goo no wiye Najd. ɓe ari ɓe wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɓeyni menen himɓe amen ɓen jaɓi diina, ɓe naati ka l'islamu, kono ala jannowo men, ala andinowo men kaɗo diina. min faalaya immindin e amen ko yaha ton no janna kaɗo diina. nelaɗo suuɓi suuti ka sahabaɓe makko wunjiɓe qur'ana, anduɓe kaɗo diina, ɓe o neɓiɗi, o immindine ɓeɗo en yahe to yetti noon kaɗo diina. tawi arunoɓe wi ɗum ɓen, tawi ɓen ko gonguɓe, kono heferaɓe ɓen humpitiɓe sakkiɓe. ɓeɗo capanɗe jeɗɗo e maɓɓe ɗo, ɓe fop maɓɓe ɓe sahimbina ha heddi goto. on ɗon ɓe inni yahu hoota Madina andina nelaɗon ko honɗum waɗi musidɓe maɓɓe. o ari o tawi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, o humpiti nelaɗo capanɗe jeɗɗo. hakkunde noon ghazwatu Uhud e ɓeyoɓe Najd ɗo ko waɗi ko balɗe 18 waɗi. hakkunde muɗum balɗe 18. o ari o yettini nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. so noon kadi ɓeydi capanɗe jeɗɗo sahimbinama, waɗali lewru, waɗali balɗe 20, capanɗe jeɗɗo goo kadi sahimbinama. joni noon ɓay e hino ko waɗi kon hakkunde du lewru wotoro ɗiɗo piiji ɗiɗi, yo accutu yo fowto. joni marsata tigi tigon ngal nulal makko ɗum hewtoyta ka fokkiti ɗon. joni tigi tigon ɗum ko yangitun ni, hay o fowti nde wotere kisa. o way ɓawo balɗe 12 kadi woɓɓe goo iwri nokkugo bi'rul mauna, ɓen kadi ari ɓe wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, himɓe amen ɓen jaɓi diina, kono min ala andino men diina. jonnu men woɓɓe men yaada e muɗum ko janna men diina, tawi ko gonguɓe. nelaɗo yurniti, ɓe daari, ɓe tawi ko ɓe heɓata nde ñande ko 10. ɓe tawi si ɓuri 10 ɓe laɓɓinay woni sahabaɓe maɓɓe wawa ɓe waɗugol ɗen golle ɗon. ɓen 10 ɓe fokkiti, ɓe yeha e laawol heferaɓe ɓen humpiti sakkiɓe. sahimbini jeɗɗo e maɓɓe heddi 3. tatoɓe ɓen ɓe sahimbini 2, heddi 1. on 1 ɗon ɓe addi mo, ɓe darni mo, ɓe haɓɓi mo, ɓe ƴetti dagaje, ɓe fuɗɗi fampagol mo, ɓe inni accimen landoma. ɗo ko tawa ɗum e nokkeli ko seeditoto wonde maɓɓe sahabaɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, ɓe gonguno. Allah daali minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llaha alayhi fa minhum
man qada nahba ko ɓen wa minhum man yantadir hawnaki hara ko e meɗen. On tuma o wi oɗo sahabajo o wi ene ka dariɗa ɗo hiɗa yeli yo taw hara nun hiɗa ka ma ka ɓeygure ma an e ɓeygu ma e ɓiɓɓe ma hara ko nelaɗo min darni ɗo min wonno wadde ɗum ɗo. O inni mi yelaki kami dari ɗo nelaɗo no Madina ton mi yelaki yo bullal memumo ko woni to. Oɗo kadi sahimbina joni ko on bo hotitata humpita nelaɗo wondema ɓe fo ɓe sahimbinama no heddi heddaki kono jeyɗo leydi e kammo himo wooda. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no jooɗi ka juulirde ɓe jannude nelaɗo wulli on noma sahabaɓe ɓe landi nelaɗon ɓe wi ko hondu nelaɗo o wi Allah humpitilan musidɓe mum ɓe mi immini ɓe yo yahuɓe fof maɓɓe ɓe sahimbinama. Événement ji tati hakkunde noon kadi ko waɗi kon dhatu raji e bi'rul mauna ko balɗe 12 hakkunde dhatu raji e Uhud ko balɗe 16 siɗen faala wiye lewru ɗi événement ji molanaɗi ɗo tati waɗi. Kono nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam o yiltitaki o taƴaki o décourageaki o fiɓali wondema ko jokki ko marsata o fiɓali wondema kanko ko sonja tungo woni heɓude e ɗe golle ɗo kanko ɗum ala yarude yeeso. Nde Allahu subhanahu wa taala immuno yoɓugol mo ɗe golle en haaliɗo fi sattendeji tati ne awa haalen ɗo kadi fi piiji tati mawnuɗi ɗi Allahu subhanahu wa taala waɗani nelaɗo ɗi tawta tariha yeggitata fi muɗum aduna. Yewten fi fathu Hunayn, yewten fi fathu Makka. Fathu Makka karmokoɓe ɓen ɓe maaki ɗay ɗon andi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe fokkiti umra Makka ɓe ari ha natugol Makka ɓe haɗa ɓe sakka ɓe wiya ɓe natata ɓe jebbili sahaba ɓen ha Umar nde ñande wi nelaɗo ɓay ko hoore gonga wonɗen wota en yiltito kono tawi piiji ɗin hino landi gandal no landi faamu hino landi wonde goo darugol alhaali kono alhaali fewdori nelaɗo daari alhaali on ɓe wi yiltoɗen ɓe yilti fathu Makka ɓay hewti karmokoɓe sira ɓen ɓe maaki ma min qabilatin min qabaili l arab illa arsalat wafdan li tu'lina islam al qabila. Ɓe maaki ñande fathu Makka ala nden ñande e gori e leñi si wonamo ɓe imminno délégation yo ar huno lawol wondema menen on teddungal ma nelaɗo menen sosoɓe ɓen haare men jaaɓi dina haare nelaɗo teddungal ma komi représente fulɓe ɓen menen fulɓe men jaaɓi dina a nelaɗo teddungal ma menen manikaɓe men jaaɓi dina alla délégation nde ñande mo addali hollugol nelaɗo wondema ɓe jebbilike ɓe silmi nde ñande sonkano ka pirano ka ko waɗi sattendeji goo feƴƴino tiiɗuɗi mawnuɗi ɓe jebbili e dow majji ɓe fiɓi wondema Allahu subhanahu wa taala adday newende deññande Allahu subhanahu wa taala addi newende. Nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe mari sahabajo moɓe neeɓi wondude e muɗum moɓe feƴƴindini piiji buyi himo addi konngol ngol tawata ko feeñi kon e maggol tigi ko kon ɗe yewtude fi muɗum. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu o maaki wallahi ma zanna abdun billahi khayran illa atahu iyah. Abdullah ibn Mas'ud ma zanna abdun billahi khayran illa atahu iyah. O wi jiyaɗo fiɓaali ko moƴƴi o ƴetti jorto makko on waɗe Allah si wona Allahu subhanahu wa taala waɗanaymo. Kono ɗo ko honɗum metti fii ko wonde goo haray hiɗen hawji haray sagumen piiji ɗin ko mawana tikko tak mi duyike hande jemma janngo ko bimbi koye résultat yalto du'a no jaabora noneji sertuɗi wonde goo du'a no jaabo du'oɗa ɗon waɗa ɗon e ɗon ko faalaɗa kon tawa ko ɗum ɓurma moƴƴande Allah waɗanama wonde goo tawa ko ɓurma moƴƴande ko ya nennane ɗum yoɓitereɗa ɗum baraji yawmal qiyama ko waɗi noon deññande hiɗa hato jine ɗum wonde goo
hiɗa du'o fi heɓugol hunde nden hunde ndon nde ronka heɓade nde ronka arde kono ɗum wona sabu allahu subhanahu wa taala dandama bone goo e masibo goo wonnoɗo arde ma wonde goo harana masibo ngo fof dandaɗa kono dandaɗa ko ɓuri mawnude e makko on e misal si tawino ka koddoriye o waɗayno accident tawa so waɗi accident on koyɗe makko ɗen ɗiɗi noon koyo taƴe mo wawi wadde accident on e misal koyngal makko huɓa ɗon ko bone on jasina e nder koddori on wonde goo ko accident on tigui wopatama mo ɓeyo tasko wonde goo a yiyey piiji no wopama an tigui antun fama wondema koko wopuma ɗo yanguima tawaka ɗo ƴoyre ma tawaka ɗo wakkilare ma tawaka ɗo modi ɗum ɗo allah hoddiri tu mo ɓeyo tasko wono noon moƴƴereji goo no ara tawama an tigui ƴirroɗa wondema modi yanguima tawaka ɗo hawnaki ko du'aji ɗi du'inoɗa e duuɓi go'o e sayiji go'o ma fi heɓugol piiji go'o allahu subhanahu wa taala waɗanalima ɗin ɗon kanɗi tigui no gasa hikma on ko honɗum si a heɓunoɗi a beway wona saabu ha tawa sa maya a nata hiite tawa noon o hiɗanama ɗum ko ɗum waɗi julɗo o no hani moƴƴinde sikke makko ɗen sengo allahu subhanahu wa taala mi jonna en qissa raɓɓiɗuɗo e fillama e karmo kojo ka nder suudu makko mo marno gueɗal ɓe buy kono mo marno toon jiwum kum helli faaka kono jiwum moƴƴinnoɗo sikke makko e allahu subhanahu wa taala karmo kojo moɓiti ɓeygure mum nden fof o wi mi heeɓi embere komi yaara hajju bi mana komi yooɓo ka laawol mi yaara hajju kono mi ala komi acciran ko ñaamo joni noon hiɗen andi si tawi goɗɗo yaha hajju karmo ko me maki ko allah daali ko man istata ilayhi sabila ɗum ɗon fof no tawa toon ko ma tawa no woodi ko accira ɓeygure darnaɓe toro ɓawo ma on tuma jiwnko wi'i baba ƴettu jooba maɗa yaha makka inna allah huwa arrazaqu dhul quwwati lmatin ko allah woni arsikowo arsika men min ñaama e min yara ha ñande artuɗa ko allah arsikata on tuma heddi ɓen ka suudu fof wi'i awa si tawi baba yahay ko an ƴettata garanti o ni mi ƴetti garanti baabe makko yahi yer ko woduno ko ñamete kon lanni ñande ɗum lanni ɓe fof ɓe arani jiwnkum ɓe wi ko an ƴettuno garanti o ni garanti an on no laati no tabiti habbelam jiwnkum salligi naati ka nder suudu sokiti o juuli darɗe ɗiɗi jonku wi allah ñande mi wiwno ɗum ko an mi hoolino mi wi'i ɗum hande kadi ko an mi hooli han joni miɗo felliti kadi a hersintala arsi kumen komin ñaama salmingol jiwnkum tawi on tuma lanɗo laamiɗon ka leydi hino fokkiti yawgol ka woɗɗi andi ko wiyete kon batula lanɗo si fokkiti memmininoke harayno ko tiiɗino ɓaawo makko ɓe ari ha ɓe hewte ndun suudu ɗon tigi lanɗo dari ɓay allahu subhanahu wa ta'ala o hoddiri o jaabinanayi jiwnko lanɗon dari lanɗon ɗonɗa o landi batu ngo wi jonne lam mi yara ɓe daari ɓe tawi ndiyan ala e lanɗon ɗon ɗama ndiyan ala ɓe daari ndir hakkunde maɓɓe tawi ndiyan ala on tuma lanɗon kanko tigi ka o dari ɗon mo fewti suudu ndun o eni naate ɗo darno lansiɓe ɓay ndiyan ɓe naati ɓe fotte jiwnkum ɓe wi ko lanɗon faala ndiyan jiwnkum ƴetti ndiyan jonnuɓe lanɗon ɓay yari ndiyan ɗan allahu subhanahu wa taala waɗi ndiyan ɗan weli lanɗon walanimo ha o ƴetti saku kange hokki ɓe andi joni naafi ko ñaame ndeñande ona yewte saku kange o hattali ɗon o wi batulaɓe makko ɓen kala anduɗo no teddinimi o waɗan ɓe karmo kojo filliɗo qisson o wi ɓe naaduno kange ha sundun tawi ombotaka mo hoolino on allahu subhanahu wa ta'ala o hersinalimo kono julɗo ko ma jaɓa faamugol wondema wonde go'o satte ndeji no ara ko moƴƴere wotayin fiɓu wondema gurdan ɗan
tuma kala sattende waɗi haray ko probléme wonano woniri wonde goo fi yo solution ji jani ore solution ji kakaraji ko ma sattendeji molanaɗi ara ɗum taskande tiiɗude fi yo solution molanaɗo yaltu koni gurnanɗa yarata yaltu ka yaasi dara a fotta e goɗɗo e ɗaɓɓere yiyamo ƴoƴani ɗaɓɓere nden ha mo andi fi mum ha so yewti seeɗa en ha mi feggino nokku kaari ayi ɗum wonanimo joni solution hande kadi himo jorti heɓugol laawol moƴƴugol fi hande kadi ko heddi kon e gurnam makko e ko wata wadde ko allahu subhanahu wa taala mo daali hadithul qudusi o inni ana inda dhanni abdi bi in dhanna bi khayran fa khayrun lah wa in dhanna bi sharran fa sharrun lah o wi min miɗo ka jiyaɗo an on habbilan ɗon ka o sikkilan ɗon ka o tañƴinilan ɗon ko ɗon tigi mi woni si o tañƴini ke wondema mi huntanaymo haaju mi wallaymo o yiyay ɗum mi waɗanaymo ɗum kadi si tawi noon kanko himo sikkiti yarli min mi waway waɗangol mo ma mi waway dandugol mo ma mi waway okkorgol mo mi accidaymo e konko o sikki ɗon kadi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe naati ñandego e suudu ɓe tawi neɗɗo nawnuɗo no waali ɓe innimo la bas tahurun inchallah ɓe wi yeeyi a dikkay si allah jaaɓi o yeni o nelaɗo min mi dikkata koko nanguilanɗo ɗum ɗo accata goɗɗo nelaɗo yalti tun o ya feƴƴini o moƴƴinali sikke makko nen sengo allahu subhanahu wa taala nelaɗo ɓe humpitike nelaɗo ɓe maki ko honɗum mi wawani goɗɗo mo moƴƴinali sikke mum ɗen e allah ko honɗum min mi wawani neɗɗo mo tawata o moƴƴinta sikke makko ɗen sengo allahu subhanahu wa taala nelaɗo sa sallam e maki ɓe wawanta on ɗon hay he hunde ko ɗo waɗi musidɓe julɓe tedduɓe kala ko goɗɗo waɗata julɗo ko yo fiɓu o jogo wondema allahu subhanahu wa taala moƴƴinanaymo wonde goo noon fi yo moƴƴu no landi yangiji buy no landi rewgol e laawol woɗɗugol kono ko yo fiɓu tum marsay ko yo jogo tum yaltoyey o ɗaɓɓita laawi ɗi wonde goo kadi haray ko laawi ɗin majjana on tigi o ɗaɓɓita laawi ɗin so jogi kadi o toro allahu subhanahu wa taala nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hadis mo sakkitorten moɓe wasi e moƴƴa hadis mo abi hurayra filli mo ka imam muslim imam ahmad no filli mo ibnu maja men hadis mo juuti seeɗa ƴetten ko falɗe yewtude ko nelaɗo ɓe maki ihris ala ma yanfa'uka wa tawakkal ala allah wala ta'jaz nelaɗo ɓe maki rerɗu hadis on no fuɗɗi ka almuminu alqawiyu hayru ahabu ila llah min almumini daif nelaɗo ɓe maki ihris ala ma yanfa'uka rerɗu hittintinno faade konko nafatama aduna ma on e lahara maɗa on ko nelaɗo woni e rerɗinde ɓe maki noon wa tawakkal ala llah hoolor allah fawo e allah ƴettu fiyake ma on fo jonna allahu subhanahu wa taala allah dalika qur'an wa tawakkal ala alazizi arrahim alladi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa assamiu alalim hoolor oɗo allahu subhanahu wa taala ɓe wa tawakkal ala allah ɓe maki wala ta'jaz wata décourage o few wata taƴo few wata yiltito few si a nangi laawol a felliti wondema hi koko moƴƴi fokkitanɗa koko dagi fokkitanɗa wona ko tonga wona ko harmina nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki wata yiltito abadan wala ta'jaz wata décourage o few ko waɗi kala ko nanguɗa heɓa yimɓe buy aroɓe jonnama konguɗi jonnama pehe hunde kaari ɓe a doronko no nani fayda ɗum hay son tindaki ɗum marsoyta la nelaɗo maki wala ta'jaz wata décourage julɗo noon yo jaɓu yo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wonu premier conseiller ma jaɓu ɗum haray nder yimɓe ɓen fof mo tawata conseil mum on kañum ala ko ruttete ala ko suɓete koyo ƴette no woniri noon koyo taw ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki wala ta'jaz wata décourage o few ko ɗaɗi musidɓe julɓe tedduɓe eɗe wasodira kala ko nanguɗen
ko tañƴini ɗen hiiɗum ɗo harma sabu ɗum ɗo waddata e Allah sabu ɗum ɗo windaki wondema naadayi hiite waɗɗinayi lette kala ko nanguɗen koyen wakkilo ha yaltoya yewtere nden noon mbiɗa andi buy wawa e famude kala ko nanguɗen ko tawata wona ko harmi wona ko tonga koko wonata sabu moƴƴere neɗɗo on aduna e lahara no ɗum sifori wo wona yon tigui yiltitor ɓawo koyo nangu yeeso koyo wakkilo woɓɓe goo ettino ha annabaɓe goo sonjino ha Allah daali hatta ida stay'asa rusulu wa dhannu annahum qad kudibu ja'ahum nasruna ɓe yawno ha ɓe sikki ene ɗum yaltoyay hara ja'ahum nasruna ballal amen ngal ari ɓe on tuma allahu subhanahu wa taala addi ballal makko ngal idan ko faalaɗe wiwgol ko wondema neɗɗo julɗo koyo wuuru gurdan ɗan tawata ko o neɗɗo moƴƴinɗo sikke makko ɗen sengo allahu subhanahu wa taala jikkuɗo allahu subhanahu wa taala ko moƴƴi tanƴiniɗo jortiɗo moƴƴere kala ko heeɓe sattede kala ko heeɓi ta goɗɗo nawnuɗo nawnare ha fiɓa wondema hi kanko lanni hande kada wata dikkude la kala no ɗum sifori allah subahana taala nowama dikkinde kala ko goɗɗo heeɓi e perdi hiɗa wawi artude à zéro fuɗɗitoɗa heɓa ko a tanginanoki a wawa en heɓude ka hoore leydi fof koye juuɗe makko woni kono hino landi yo neɗɗo wakkilo hino landi yo moƴƴin sikke makko ɗen en toriki allahu subhanahu wa taala yo allah moƴƴinan en golleji meɗen ni o yafoto ko ɗo darotoɗen aqulu ma tasmaun wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ara en weltanike oustaz on toriki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah yoɓɓe ko ɓuri moƴƴude e joddi waɗaɗen enen kay allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. En toriki Allah subhanahu wa ta'ala joddi nde yewtere ko ɓe waɗi e ɗo yo Allah waɗi ko mandakeji maɓɓe moƴƴi ñande tawata jawdi e ɓiɗɗo nafata sina on arɗo ka Allah e ɓerde hisude e sirku ya rabbal alamin. Ara inchallahu en ala wadde taaligue on haara eɗen feƴƴude programme o inchallahu oustaz ba jogantuno en jonde nden haara ɓe hewti ara eɗen jonnitaɓe inchallahu sallah jeeɓe. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.